Satılmayın men Xudo kalasa. Bana dojustunun gereği yok, bana işlesenin gereği yok. Rahmat. Emin qarab turg'lar. Ey. Men birinchi kelganda esalik joyda so'z ketdi. Ani men taginachayin chiqdim, ha, men kelgan o'shanda. Men chiqdim. Çulur çıksam özümüzün balları şu an sonuçlu vermiş. Начальник çeşmesen, sen çeşmesen, kim çeşer? Yetkende eşiğinizi açıp verip dua verip getkeniz. Şey, dua önüne girmeyiz mi? Bir dua verdi azar. Şundayla oldu azı. Şundayla oldu. Ona pazarkom gelsin, kimden durmayık? Gelsin. Anam, hapishaneye de gelmeyiz. Hapishaneye de geldi, hapishaneye de. Seçmeye geldi, toplamların hapishaneye. Dokumentleri var, cahiller. Soktun seçimlerin var bu dokumentleri. Hoş olan, kimi al gelgen bayağı, kiminde? Gel. Hakim gelgen alma mezgilde bayağı bir müstahip gelgen işittim. O şekilde. Asıl el alıp geldi değil mi? Bizde mandayda, mena büceri alıp gelir. Burada gelir? Anam men gelgenge jarasha zakonun negizine geldi. Büt sottun kağızları var, исполнительный isteri var, предложениялары var, добровольное исполнение деген var. Республиканский судебный департаментта зам министрдің қолыменен принудительный порядке деген жерлер var. Bu yerde hiç kanday neme sopalan olmaydı. Mirni mитинг. Baskınçılık kılganımız yok. Bana köpçülük duraq. Bu жерде eşik açıya geldi. Eşikmenen girdik. Bir yer millete düşecek olsa gösterdiler ballarına. Eşik açıya girdik. Gelip yolumuzdan kuradım. Kana Nurbek, Çakır Nurbek. Baskınçı başka çaktanızda. Добровольно geldi. Bu жерде hiç kanday yok. Hani şu yerде pazarda kurban adamlar oturar. 30 yıldan beri kurban adamlar oturar. Bana Xudoga şükür biz nizamды saqtab, nizamның negizinde buna 11 aydan beri şu Kırgız Respublikasının nizamına ılayık birinci şu bular gelgen nizamsız gelgendele şu sodagelerin aslında kişine nar berip olup ketmesin dep Jaşnakay kılıp tapşırganda men söz söylegenmin. Xudo kalasa biz alışka ketpeybiz. Xudo kalasa biz gayra kelebиz. Nizamның negizinde dep. Oşon üçün mana o yerде oturganda büt bardығы sodager. Bu жерде hiç kanday nar jaktan, beri jaktan bir aytmakçı sırttan çakırgan hiç kim yok. Sırttan çakırgan hiç kim yok. Oşon üçün mana televizyondan faydalanıp men ötkende cuma günü Aki Pres'e çıkıp söyledim. Mizamsız mizamda dep söyledim beni. Mana şu mizamda şu Karasu bazarda boluptar. Mizamsız mizamda şu Türetel bazarda boluptar. Men aytып koyayım. Bu жерде bayağı bir hazır Xudo kalasa sodagerlerмен dagы kişine bir düşünüp жүрgүзөбүz. Mana жогорку соттун чечими. Жогорку соттун чечиминде жазып турат. Усөлөп манасты өз иш ордунда койгула. Немедленно деген сөзү бар. Вступает в силу со дня подписания дейт. И обжалованию не подлежит. Деген мына тоқтом бар. Мынауы 28-inde çıkan тоқтом. Мынауы 16-sında çıkan тоқтом bizge karşı çıkan тоқтом. Anam bu жерде мына жерде bir yer var. Бишкекский соттық келгенде meni 6 ay çözüp türüp aldı. 6 ay çözüp türüp aldı. Nime üçün 6 ay çözdü? Sebebi 6 ayın içinde bularning kıla turgan işleri var ekan. Anı men ıldıgırak aytып berem hazır. Mana Бишкекский сот жазууда частное определение дейт. Oşo kemçilikler bar üçün bırak bizge çeşiş gelirler. Erten bari жоопкерчилик болот. Erten dagı bular tekşeriler. Vaqt saatı gelgende. Oşonda özünü sarkavat etip buna çaksını жазада çaması bulatça. Что кабинет министри менен Фугии мындай ашып кетерген деп туруп. Mana эми 7-ci эми эң негизгиси караңгыда кандай окуп келгенбиз азыр эми
Eң негізгісі мына жазылған. Бүгін кеше бала светан өшіп қалыпты, атайын өшіріп қойды. Ыстағынан ашып қойғыла, анау занавескен. Мына мен оқып берейін, ұлттырғала, урматтуу содагерлер. Искреннее заявление Усенова Манаса Туратовича Кабинета министров Киргизской Республики Фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Киргизской Республики о признании незаконным распоряжения председателя Кабинета министров Киргизской Республики номер 657 от 16 декабря 2021 года восстановление прежней должности удовлетворит. Биринчи, признать незаконным распоряжение председателя Кабинета министров Киргизской Республики номер 657 от 16 декабря 2021 года об освобождении Усенова Манаса Тураталиевича от должности директора государственного предприятия Туратали Базары. Восстановить Усенова Манаса Тураталиевича прежней должности директора государственного предприятия Туратали Базары. Взыскать с фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики 700 сомов. Пользу государства. Решение судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Бишкекского городского суда 16 июня отменить решение Первомайского суда города Бишкек от 7 февраля 2022 года оставить в силе. Постановление вступает в законную силу немедленно после его оглашения, является окончательным, обжалованию не подлежит. Вот. Emmi zakonga layık çıkıp atar. Atkarı barağına sot koyup, sot pečatını koyup bergenden keyin men Первомайский, Karasuyский, Первомайский суд исполнительдерге кайрылдым. Ошондо мына кайрылып атам, кайрылгандан кийин мына жерде мына фонд управления государственным имуществом, токтоп кечиресиңер. Мен ондон мурда кайрылып атам да. Ularga kayırıl adam. Anan men 28 sentabr günü sot bolgan. Anan sot hem bayağı kişine su gerek. Erdigen. Su akıp bergiler. Sottun atkarı barağı çıkkandan keyin men 17 oktyabr günü Kabinet Ministrov Kırgızской Республики dep Anan fond upravlения госимуществоға tamam жауыш қалды сақылады. Кешіресіңер. Şu bazarda сақыр таптық. Мына президентский аппаратный приемный квитанциясы тұрады. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики председатель фонда госимущества деп туруп 17 октябрда берип атам. Прошу исполнить решение Верховного суда деп мынау болсо мына постановлениени кошуп бергенмин. Эми мына жерде жазылып атат Кара Суу район акимине, Кара Суунун СМБсине, Кара Суунун прокуратурасына, Кара Суунун милициясына, Кара Суунун дагы кайсы бар органы, ошо органдарга берип кол коюп мына документтер мына квитанциясы мен буну бердим. Бергенден кийин мынау сот аткаруучулар мынандай кылып атат. Сот аткаруучулар мына фонд управления госимуществого берип атат. Предложение об добровольном исполнении исполнительного листа. 10 күн берет экен. 10 күн өткөндөн кийин 1 ай. 1 айдан кийин бүт бардык счетторун блокировать этет экен. Кудай кааласа мына бүгүн 30-у, 2-си күнү счетторун блокировать этет. Ограничение передвижения кылат экен ошо. Аяга бияга чыкпаш үчүн да токтом чыгат. Кимди счеттор? Ошо мына күнөөлөрдүн да. Мына кабинет министр. Кабинет министрге предложение берип атат, мына кол коюп, полный алып атат, закондун негизинде. Мына исполнительный лист. Бул бир эле экземпляр берилет экен соттон. Мына эми фонд жазып атат. Фонд 30-10-22-де жазып атат. Фонд управления госимущества. Сообщаем, что исполнение вступившего в законность судебного акта фондом будет произведено в порядке, установленном законом деп атат. Анан бул фондтон дагы жазып атат 9 күнү, 9-11, 9 декабрь күнү жазып атат. Ушундай будет
произведено, так, что исполнение вступивших в законную силу судебного акта фондом будет произведено в порядке закона, дейді. Рысқұлов деген зам председатель фонд хат беріп жатады, мына. Ол хаттан кейін, мынау Қарасу. Қарасуның суд медэкспертіне, сот атқарушыға бердік. Мына жерде сот атқарушылар, бұл жерде азыр Айдаров Улан бар ғой? Айдаров Улан. Айдаров Улан жерде зам болуш дейді. Мына сот атқарушылар Айдаров Уланға қол қойдырып, бұл жерде бошат қойғыла деп тұрып, әліне қылатады. Пожалуйста. Еме, мына президентский аппараттан, президентский аппараттан, заведующий отдел по работе по работе с гражданами управления по подготовке решений президента и премьер-министра деп атады. Бұл жерде мынау судебный департамент при Верховном суде хат жөнелтіп атады, фонд көшімсі хат жөнелтіп атады, мынаны атқарғыла деп атады. Мынау хат, мына уже ограничение. Мына ограничение қойып атады, постановление суда исполнителя. Ограничение қылып тұрып, ошо постановление направляется в Главное управление пограничного туда-сюда. Еще, короче, выезд, аяқа-бияқа запрещен фонд госимущества деп. Анан кейін, мына судебный департамент при Верховном суде дегендің заместители жазып атады. Сообщаем, что в случае неисполнения решения суда, восстановленный законом срок, судебный исполнительный Первомайского района такой, Темирбай такой, будет приведены меры принудительного характера. Принудительный характер деп атады. Еме, ондан тышқары кеше келатып, бұл жерде мына мен акипресс бергенде мизамдар деп берген себебі бұл жерде баяғы мына генеральному прокурору Киргизского Зулушеву заявление о привлечении к уголовной ответственности отдельных должностных лиц фонд государства правительстводан беріп отам. Себебі дегенде бізде ең высший орган адамды күнөлі емес деген бұл Верховный сот болды. Верховный соттың шешімін атқарып алған үшін мына прокуратура азыр ошо бүт барды әлгілерін текшеріп атады. Еме Нұрбек бұл жерде отырған ешқандай ақысы жоқ. Мен былтыр айтқан мазырам айтамын. Мына бізде мына жерде өкіметтің тоқтамы бар. 11 сентябрь 2019 жылы 468 тоқтам бар. Мемлекеттік ишханалардың жобасы бар. Şu жобада жазып тұрады. Екі жарандығы бар адамдар еш қачан мемлекеттік ишханада иштей албайды деп. Мына жерде жазып тұрады. Мына Ергеш Нұрбек дейсіңер. Мына Құрбанәлиев Нұрбек. Рязымский облысты мына сүретті аттан мені отырады. Мына көріп алғыла бардыңар. Ергеш Құрбанәлиев Нұрбек деп жазып тұрады мына жерде. Рязымскийде ошо жерде бала чакасы менен ошо квартирасы бардығы жазылып тұрады, шуну билгиле. Гражданин Россия эч кандай укугу жок мунун. Эми урматтуу содагерлер, эң негизине келелик. Мына содагерлер şu чалып атып, суранып атып, кеше интервьюсун карасам, пандемия күнү интервью берип атат КТРге. Биз мамлекетке кайтарып атабыз дейт. Биз мамлекетке кайтарып атабыз дейт. Де тарсын, биз мамлекетке кайтарып атабыз дейт. Мамлекетке кайтарган жок балдар. Шат кылып атайм. Мамлекетке кайтарган жок балдар. Мына ГПнын имуществосын осо торговый рынок Карасу деп туруп ошого өткөзүп атат. Ал жерде учредитель апасы Курбаналиева Канышай Садырына деген. Эми мынау башка жеке менчиктерге дагы сотко берип, ошолор да жок. Бул жеке менчикке базар кетип атат бул. Ошон үчүн бул жерде мыйзамдар бузулуп атат. Кимге мыйзам иштеп атат, кимге мыйзам иштебей атат. Мына содагерлер өзүңөр мына эми баа бергиле. Менин колумдагы соттун кагаздары, исполнительный кагаздар, сунуштар, кол койгон мына ким деген аттын Айдаровдун колу турат мына жерде. Алган колучу. Мына. Дагы эмне деш керек, Дагы эмне керек? Урматтуу содагерлер. Эми урматтуу содагерлер. Мен силерге бир нерсени суранам. Провокация калтырбагыла.
Mına biz az geldik, eşik açığa sekin girip gelip mına ana yerden suradık, ana çakırır, Nurbek diye çakır. Nurbek gelgende men erkekçilik kılganmın. Gelip şuraya girip karanlığa, kutlu karanlığa girgenmiz. Atamız söğütünü altıyla çıkartkenmin. Değil mi? Men eşke çıkanda sodageler toplalıp durgan. Kul çıkağız dediler, men oşanda sodagelerge aytdım. Keseresiner. Menden ketken bolsa, ança munça bolsa geçirgele. Deptir men 3 jolu bügülüp senden rastçılık suradım, turubu? Anan aytdım, men kayra gelem. Bırak men nizamın negizinde gelem. Nurbek geç. Değil mi? Bana çerez televizyonda aytdım. Bekeş manap. Men cuma günü aytdım, hazıram aytam. Emni keçe men aytdım. Moskvadagı baldardan 500.000 dolar toplap gelip bana ballar suradı. Kimge verdi? Bekeş manapka verdi, başka birine verdiler. Men aytmadım hele. Elin görse men aytıp koyayım. Bul barbalıp eşke çıkamam aytam ben buna. Bul barbalıp Moskvadan baldardan 500.000 dolar toplap ap gelip Bekeş manapka verdiler. Ha Bekeş manap birine verdin de. Verdi Allah özleri süreşip alsın. Niçin 500.000 dolar verir? Sebebi degende bunu osoğa ötközüp gıpını. Gıpıdan keyin başkalar da geçe görüp aldım da sireden günü bayağı. Buna bazar komlar bardılar mı? Sotunardı görgene tokta dedim. Ha görse bu yerde 3 adam var eken. Nurbek var eken de Nurbek'in arkasında Bekeş'i manap durat. Nurbek'e saldat. Erkekçe söyleşer saldat o baladağı. Ola dedim. İkincisin özünüzün jigitlerden biri eken. Vak satı gende uğasınlar. Üçüncü talaş balık atı gen. Açık ele aytayın talaş balık atı gen. Bozar 52. Uçancı ne aytam? Bana buna nerse gerek yok. Buna nerse gerek yok. Bu şeyde kullanan bardın ağzın atanlar var. Bardın atanlar var. Bilesiniz ben çobamen satışkanda 500.000 dolar verem, bir uçaksa verem degenden gerek yok dedim ben. Gece bana bilesiniz ne dedi? Buna o kağızlar gösterdiğini etti. Ona seke oturun dedi. Söyleşerlik dedi. Lübay dolsun istedi. Lübay uğrubin dedi. Düşünesiniz buradan ne degen söz? Ben gurbinin hatırıcıya meğer uçtu desem, ben o barbayım. Bana gerek yok. Ben atam emgeki var mı? Değil mi? Benim için geldim. Ben 11 aydan beri zakon. Zakon işlegen işleyteken. Oğa getirtken, sola getirtken. Ben bana o balları hem kapalmayım. Organdan balları hem kapalmayım. Bunlar özlem milletin bu adam. Buna şın yiyicilgenden gelin. Ben gelişim gerek bundan çirge. Ben yerlenen ben. Geçen baya bir kutat suyla koyduk ha. Çok. Satılmayın ben kutak kalasa. Bana dozusun gereği yok. Bana işlesen gereği yok. Rahmat. Değil mi kanat durgular? Ben birinci geldiğimde Esel Hücü'nde söz gitti. Hani ben takin açayım çıktım. Ben geliyorum o şunda. Ben çıktım. Çulur çıksam özümüzün balları şu an sunuştu vermiş. Anam kesip koyasınlar bayağı ben bir okşop getirdim çoması. Sanat degen, muhtar degen oşalar etti. O şehirde buna Esel alsak, o şehirden konteyner koysak, ona çerge Esel oştayan garga, taksitayan o şehirden çıkıntı etti. Bana özümüzden çıkıntı etti. Anan ki bana. Emi. Buday var. Buday barat durat. Men televizyonlardan aytdım. Hazıram aytaman. Kudayga şükür men premo efirde aytdım men 26-njı. Nima üçün meni Kuday qaytardı? Men Kudayga şükür. Az çık dese çık ketem men. Men oylandım. 8 ay oylandım diyor. İyulda anantresken siz aytdım. Men 2016 yılı 2 yılı aline oldum. Klinik kısmet oldu. Yüreğim toxtadı. Yüreğim toxtagandan keyin stent koygandan keyin eksatdan toxtab kaldı. Ekstremden biraz akıldı. Vayne doza narkoz bergenden keyin daha 90'dan keyin elektroşok bergen eken. Anan çıkıp aytdı 70 eksatsa koygan demesem ketdi dedi. Videolar değerden attıracak. Oldu ketdi dedi. Bu da var eken 6 saat koyganıptı. 2 doz algan, narkoz algan, pamit ölçük ola degen. Ha men pamit men oyganıptı. Men oşanda oylandım. Görse bu bazar dağa talaş bolası eken de. Görse menin mına şeyde kine jumuşum var eken. Egerde bu yer talaş bola olganda Kuday oşun dilemen ap kettiler. Oşanda ap kettiler men. Şu atamar vağı. O şehirde turgan sodagerlerdi, soda satı kılgandardın
patası menen men uşu жерде жүрөм азыр. Көтөмүндө мына дәрді. Эми bu pazarda atam remelik salganda 17 metre kvadratını çedet деген. Oluya adam olgan, oluya. 11 yaşında ata-enesinden жалғыз kalıp aka-ükelerini bakkan. Oluya adam olgan. Oşun için, balam деген, proyektin üstü 17 metrenin koy. 12 gektarga çiğ деген. Görse 12 gektar emez, 24 gektar jetpeydi деген. Oşun için men, buna hazır sodagerlerge aytayım. Hiç kanda provokasyon aldırmadılar. Buda kalasa mına mizanın elinde tüt kağızlar kolda turat mına. Başka şunu mizan şeyinde özünüzde çeşit olsanızlar bu. Eme özü çeçelik desek, o Nurbek Çinetkende kele degen, kere degen. Siz gelende boşaltıp çıkıp verdiniz. Ötkende ya bana kara. Nizam Yok, çekildi. bana kara. Ben Nurbek gelgende daha bir hatırlayayım. Ben Nurbek gelgende, bu şehirge karanlıkta girip, Aka, ben altı sultan. Nerede bazan açanıyor? Siz altı eşli kuzu diyorsunuz. ya buzgan yok mu? Eşli kuzu sultan. Ben buzgan yok mu? Ağzın bir yere ol. Ya bazan 그리고 잠깐 물방울. 와, 없어. 중상으로 채찍이 하나 넣어요. Prezidentten biz çaylagamız. Bol diyeceğiz. Türkiye başkanı Muzambuz'da yerine. yer iskim tibet. Yemeğinde başka geçin sürerek. Buraları kazanmışım Allah'ın buna. Birlikte yendim olansa. Nizamda boy boytasın var. Bu ne gene? Anda değil. Sen начальник çeşmesen, sen çeşmesen kim çeşe? İnge bana. İnge bana. Nizamda. Bunlar da ben Nizamda. Anlar mı? Açma eşek aytkanınızda 10 milyon oldu. Начальник çıkmaydı. Bunlar da kançalık Nizamda. Mekteптің сыртында оқыған ақпақта.
Shunday zakonsiz жетпа болды. Ошонча адам деп бер. Ошонча элди бир гана өзү кирип кетет. Kiripti men Naşı manasda otası meni tala jerimde bozorda sotib olgan. Bu eski bozorda ham o'tirganman men. Men ton tiketelim. Tirat aka o'zi qurgan. Manas hech qanaqa nima qilgan. Manasda atasi qurgan 11 gektar, 17 gektar, 18 gektar bizi yer ulush jerimizda bozor qurilgan. Endi nima kiriplarga bizi nimalarga odam yer yo'qmi bizga? Qayerdan kelganlar egallar biz bozorda. O'ziga bersin Manasni. Manas o'zi ishlasin. Өткөндө да ушу сүйлөгөнбүз ушул темада эле эч чечилбей атат. Чоңдордон ошол эмелерден президентке дагы кайрылганбыз. Ушу туура чечим чыгат берсин деп. Бирок ушулардыкы эле туура чечилип калып атат. Анан кийин мына биз базарда балага кандай мына сүйлөп атабыз го силерге. Ушунун аркасынан анан бизге коркутуу үркүлтүүлөр болуп атат. Аркабыздан айттырып, мынандай магазинди буздуруп таштаймын, же элдикин сактап берсем дагы ошонукун эмне кылам, алдырып салам деп. Анан мен айттым, майлиң буздурса буздуруп салсын, меникин бузса деле контейнерге окшогон эле место өзү бизгече. Мындай узун эле бардыгыбыз дуалдарыбыз бир эле. 34 квадрат метр, 44 квадрат метр кичинекей эле местоларыбыз. Анан ошо мына азыр Кенже айтмакчы, таштак жерден пустой жерлер эле ошол жылдары, 90-жылдары пустой жерден салынган жерлер. Анан ошол жерлерде канча жылдар иштедик. Товарларга барганыбызда канча тонолгонбуз, канча эмнелган. Азыр Бишкектин жолдору сонун. Ал мезгилде жолдор да жаман. Ушундай тиричилик кылганбыз. Эки жака кетип калбайлык. Ол балдарыбызды ушул жерде тууган уруктун алдында, балдарыбыздын жанында жүрөлү. Же ошол мезгилде Союздун малында чыгып, Москва-Паскага кетиштен корккондурбуз балким. Ошол жака барсак бир жоголуп кете тургансып, ушул жерде тырмышып жүрүп, ушул жерде эмне кылганбыз. Ушул жерде тиричилик кылганбыз. Пустой жерден просто архитектура айткан экен эле, опокшуш болсун дегенде опокшуш кылып өздөрү салган. Бул жерде эмнен өкмөттүн бир нерсесин сатып алган эмеспиз, тартып алган эмеспиз, өзүбүз курганбыз. Бардыгыбыз өзүбүз курганбыз. Анан кийин мынантип чыгып сүйлөп койсок эле, ошонун магазинин жок кылып беремин, мынандай кылып беремин, мындай деп коркутуу бүктүлөр дагы болуп атат. Биз дагы Кыргызстанда жашап атабызбы? Ошонун президенти биздин дагы президентпи? Губернатор бар нерсе бизди да сакташ керек да, биз деле бир өгөй баласы эмеспиз да, туурабы? Жок, өгөй баласы эмеспиз да, туурабы? Бизди эмне кылып кайра элдерди кыйнап атат. Элге эмне кылыш керек? Анан элге алынып аткан болсо, элдикин анан алып туруп башка бирөөгө сатабы, биздикин алып туруп башка бирөөгө сатабы? Кандай анда? Биз эмне өгөй бала өзүнүн баласына сатабы? Кандай анда? Түшүнбөй эле калдык. Ооба. Айттым мен, биз соттон кийин биз коркутуу үркүтүп аткан адамдарга анан айттым мен. Болуптур, коркутуу үркүтүп аткан болсо, биз 19-сентябрда соту болгон болсо, 19-сентябрда баланы билгенибиз жок, ишинчен билгенибиз жок. Качан билдик биз? 20-сынан кийин акимчиликке барып, миш-миштен мындай экен, силер да кошулуп калыпсыңар, андай-мындай дегенден кийин акимчиликке келдик. Акимчиликтен кат келди бизге. Ооба, силердин фактически жериңер ошол жакта жатат деп. Мен акимчиликке ушул жерден пайдаланып, акимчиликке дагы айтмакчымын. И баягы жердик эмнени сарай өкмөтү дагы ошончо адам бар экенин билип туруп кол коюп бербеш керек да. Алар деле биздин укугубузду талашып, биринчи инстанцияда бизди коргош керек эле. Жок, мынанча адам бар экен эле деп. Азыркы рахмат, мына экинчи отурумда биз катыштык, эмне кылдык, коргоп беришти. Рахмат. Оштун сотуна катыштык, катышсак бардыгы биз жак болду, госрегистр биз жак болду, жер адес биз жак болду, архитектура биз жак болду, бардыгы эл жак болду. Ортомчу бир ЮФА дегенби эмне дедил азыр бир ишкана фуги дегени гана ошолор ортомчу экен, ошолор гана эл жак болбоду. Базар бизди чечимди туура эмес чыгарып койду сот ошондо. Анан азыркы кырдаал боюнча да айтсаңыз. Азыркы кырдаал боюнча биздин кичине эле 30 квадрат метрден эле жерибиз бар да, ошого ушу Кыргызстанда туруп ошол жерге батпайбызбы бизчи? Bir adamın ошо 30 квадрат эле местасы бар. Биз раскладушкаларды коюп, түнкү базарларга чыгып жүрүп, 5 балабызды коляскага сүтүрөп келип, ошол жерге отуруп жүрүп, 30 жылдан бери ден соолугубузду бузуп, биз ысык жерде жашаган жокпуз. Жалаң ошол биз өкмөт деле кылып берген жерде жашаган жокпуз да.
зорго эл зорго тупикпиз биз эме жер иштете турган деле жерибиз жок. Ошол жердин тургундарыбыз ошол жерден гана чупа чуп жвачка сатып зорго тиричилик кылабыз. Базаркомдо болсо бул мыйзамдуу келсе деле мыйзамсыз деп бизди бандитизмде жашап атабыз. Бандиттер басып алдыбы. Биз бешенетерибиз менен 30 жылдан бери иштеген жерлерибизди алып атышат мынантип. Манас келет десе сүйүнүп. Манас келет десе сүйүнүппүз. Манас ака бизге бир дагы тийиштик кылган жок. Ушу 30 жылдан бери. Урматтуу президент Ташиев, мынау биздин Кара Суу районундагы базарды тез арада чечип, биздин өзүбүздүн Манас Усеновичтин ордуна коюп коюңуздар. Ушунча жылдан бери бул кишини жамандыгын көрбөдүк эч убакта. Бизге жаман сүйлөгөн жок. Өзү Кудайдын жолундагы ажы киши, жетим жесирлердин бүт баарына жардам берет. Ушунча жылдан бери ушул кредит төлөп атабыз. Мамлекет өзүңүз билесиз канча проценттен берет бизге. Оңой эле берип койбойт, мынаны алып барып каалаганда алып келесиң деп. Ошойгон проценти менен берет. Ошону биз бала чакабыз, неберелерибиз менен пакта терип, ылайда, суукта, жамгырда, каарда жатып, ошо проценттерин төлөп атабыз. Төлөй албагандардын үйүн алып коюп атат. Ошо токтун капасындай болгон месталардан канча адамына жабыркап атабыз, канча күндөн бери ошончо товар, ошончо нерсе налогун төлөп атканыбыздан кийин баардык избарын төлөп атканбыз. Ошо акча каяка кетип атат? Ошол базардын эсебинен түшпөй. Бириси келип эле экинчисин айдаса эле базарга түшүп калып атабы? Түшкөн жок да ошол нерсенин баардыгы мамлекетке. Эсиле ошол базардагы бүт баардык налог менен избар баары түшкөндө биз Кара Суу районуна эле кыйла нерсеге жеткизет эле базарды. Келип эле онусу талашат, 15 күн келип бунусу талашат. Бир даракты эксеңиз деле 15 жыл, 5 жылда мөмө берет. Ана ушунча нерсенин баардыгын даяр кылып койгондон келип ызычуу базарда күнүгө местаңы жабат, местаңы алат, местаңы минтет. Биз мойнубузда очойгон 2-ден 3-төн кредит бар. Аны алып каяка барабыз? Ким төлөп берет бизге? Ошого окшогон элдин маселесин ойлошуңуздар керек да. Биз сиздерди ишенип шайлаганбыз. Ушулар бизге жардам берет, биздин оорубузду колдон, жеңилибизди жерден алат деп. Эми ызылдатып сууктун күндө мынантип барып аксакал ажы кишини жөн эле жетелеп кетпестен барып 4-5 бала сүдүрөп, түртүп кетип атат. Кокустан жыгылсам эмне болот? Кокустан давлениясы ашсам эмне болот? Закон түрүндө жасасаңыздар болбойбу? Законго керек болсо президент дагы баш ийет, Кыргызстандын законуна. Бул эмне деген неме? Эки адамдын эки лист арызына ушунча ызычуу. Бул нерсе жөн эле чечилсе болбойбу? Эми бүт баарыбыз ошол жерден тергилик кылып, канча 30-40 жылдан бери тергилик кылган. Эми келип буз давай, ал, давай жиштир болду. Мен сага мындай кылып салып берем. Андай кылып салып берген Москва бир күндө болгон эмес. Москва эмги чейин бүт эле курулуп. Биз каяка барабыз ошончо бала чак, ошончо кредитибиз менен. Бир нерсе десе эле кредиттегилер келет, болсо үйүңү сат дейт, көчөгө чык дейт. Кыш дегенди билбейт. Кар дегенди билбейт, жамгыр дегенди билбейт, ысык дегенди билбейт. Карыган ата-энеңи билбейт, небереңи билбейт. Давай чык дейт. Эмне ушинтип эле эки адамдын ызычысынан жүрө береби? Биздин соттор, прокурор каякта карап атат? Чечип берсин. Раз чечилди, мирным путем апарып отургузсун, иштесин. Элден избарын алсын, налогун төктүрсүн, иштесин, мамлекет үчүн иштесин. Эки аял жумалашкандай эле бири келип, бири кете бербей. Эч кандай жамандык көргөн эмеспиз. Эсиле Манас Усенович жеген болсо, элге доказать этсин, мынча миллион жеп коюптур, ошо үчүн биз алмаштырдык деп. Жөндөн эле келип эле түртүп эле неме кылбай. Соттон утулуп атса, бардыгы факт болуп атса, эл эле кыйналды орто жолдо, эл кыйналды. Элди дагы ойлогон бирөө болобу экен. Эми башка жакты бузуп аткан жокпуз, жарып аткан жокпуз. Эл өзүн өзү тергелин кылып атат. Ошондо да жөн койбойт асыңар. Эл өзүнүн тергелигин өзү кылып атат, өзү бала чакасын багып атат, өзү кредитин төгүп атат, өзү кыйналып атат, өзү сүйүнүп атат. Ошондо ham элди жөн койбойт. Бардыгын төлөп атат, налог төлөнүп атат, избар төлөнүп атат. Ошо көчөдө отурган бир коробка алмасы менен бир коробка болгарский сатканда ham келип туруп чачып атат. Давай берден жыл деп. Төлөбөсөң деп жолдо отурган. Ошолорду эмне карабайт?